Abe, nakatanggap na kan text sa mami ayuda kanu iba't king GCash o DSWD? Posibleng fake yan. Kaya katampak ibaluan ng mabalada ring ahensya ng gobyerno at GCash di Kilken. King report ng Patricia Mamao. Nagbabalayang Department of Social Welfare and Development o DSWD at GCash laban ka rin kakalat a peking text messages asasabing mamye yakano ing DSWD a emergency cash transfer o ECT kareng apektado ning uran asang kandaren tuki-tuking bagyo at habagat. Agpangking DSWD ing ECT babyeya mo kareng kwalipikadong pamilya at individual a partially at totally damaged ing bale at matinding miapektuhan ning kalamidad. Agpangking assessment ning ahensya at ning lokal a gobyerno. Yakano'y tipa para la online o kapamilatan ning link king text. Inabiswan mo naman ng DSWD publiko na basta-basta mag-click link iba't kareng text messages at tatanggap iba't king karelang ahensya. Para king opisyal na impormasyon, malyari la kanong puntalan reng official o verified social media accounts ning DSWD. Samantala, papabaluan na lang naman ning GCash reng subscribers na niti na mingat kareng text messages di kilking calamity assistance. Injang GCash siya pa kaning lagyuning sender, mapalyaring fake iya pamurin kanoyti. Mamasala ning GCash, alayang paparalang link king SMS. Para king nanumang kutang mapalyari ang puntalan ning GCash Help Center o mouse kareng numerong areti. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.